Komisi Bentaban Kersalang Yilong Yeng Baduk Hakani lockdown bala penjari di Sarkar Iskas Hills UMDC kala ban mau prem ba mechelwan kar ulah sam ki marbam kuntun uduk khaw bat ki ki marbam separat hajar tali Yilong Yeng tad haduk kenik si baar tang halau sotun UMDC lo yo ban sam hadu kumba khnai spa lai putuli Yilong Yeng nang tas kumba si spa lai putuli Yilong Yeng halau lam paring ba kumju habis dipur habakan nagari ski UMDC lo ong ba dem lo yo jin tip halau kene gi jing e jipai ba campus lam lai slok pakirang ba pakisang nok kemi pembestet no iklat jerap sakit Yilong Yeng berkam e dap kendui pai ba banbut pakingi kendon yadan covid UMDC lo ongru pakate gi jing sam gi jing jerap kam disatian kan ko skim hande kade pula pulut hina pala jong karpang nam tak pai ba ban sam ban ai ya kini generation ya gitu Yilong Yeng di baduna ya kayo kokot buat ilatip akan ikaklam covid-19 mentah kepelawan akum kani kapur kaba mentah Henry nakapur sa kapur UAE bakum Michel Snemru iba Michel ibalong MDC jungi iklam i sadi ningi Henry Iwan panyarap Michel Snem bakum juru hi mentah Snem ibalayo i ya ka jingdal kam jong ki para nong song snong jungi nakaliang jo ka snong bat nong ki para be tre kam lang be dalang ni pau ka jing snongu ka bakrawi ba Michel ibala kan mau ban ai jumut ban bat kloy ban tre lang na ka benta ka jingdal kam ka jungi kinong song snong ot nila ya baro nila kesani i haka MDC maipat kung brio ubala kloy ban tre na ka benta jungi i kram song kai nai ila yo iya ko jingan kam jogi pai ba hakane ka de kasin kumangiti baro ka de kasin ka baan te kat bala la ka jong ka buat man kisnong ki tao ka bala ila persang bat penili kala kalenti kini nakabenta ka de ka jingan ka bensin ka pi ba Michel nakaliang inong song sinong bat mangi ba te dalang ha de for tekam pi pau ka jing sungu ka bakrawi pi ngi aingo yo belai badan unang mikmat ubas ngau yang iki pai ba ya ke jingdan kam ne ke jingjin jar tumi nilai dat ban sam khau hang tai ha lo ko pun tu ba pas pa ban puyeng ye bat Singapura ni ada kumar payeng ye yang nang yawat kami Yilong Yeng di baduna ya ke jingyo ba ini yo ban ai jingai baret namar ba niatit aku ngani kapor ngani laki anu yang covid-19 magkidan Yilong Yeng ibala jinjar sisa bat iba wat ban bam ru kalapai hakapor ka bakim khai hakumini por hadin mangilai sulak berji samla senong de finang ni napo no lamparing bat ki katuk ni nang kami tin aku dei ba manlay nakabenta gitu Yilong Yeng gibadok bat kham tam nakabenta ba no senyang lang nang ba gitu Yilong Yeng gibadok kinyo lang kumno ru pada kani ka lockdown kadang dan sa kumpa katukat ni por kat bagim patyo balik bala balik sini ini jing ai beto simba ini jing ai baret inla pat pendap ifi nak mentala damdai daki bun tayo lay katukat ni siniru sim ini jing snokti lang ni jonga nak benta ba nin yale yung yang COVID-19 dengan dodan sibun ki kintian ki ban kerang suai blai fi baro mak ngakit bak riang bak nyayo no ya kamat kafat kabakot kabakya bak nin lat no ni kunyang dimpang mak ngakit fi bapin but ya ki jingbatha dengan sarkar hakabang ini deng kamat ini sat kikti ini yale ini social distancing bat tadangi jing trailang barok nya trailang nakabenta kami katong stagat to depor yang salong balik free no COVID-19